de perfidie qui fait que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme, tout il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. De la famille de la femme. De la femme. Et on va vous présenter comme le neveu, le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent toutis comme des toutis parce que la race touti est supérieure, alors que c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie, Ubwenge. Inculquée même chez les femmes tous. Et effectivement. Là, c'est très dangereux. Moi, général, voulez-vous dire que les Rwandais aujourd'hui sont capables de tout, parce que vous parlez des Ubwenge, on est en train d'inculquer le mensonge, la perfidie, le non-respect des engagements aux tout petits, et quand ils grandissent, on assimile cela à de l'intelligence. Pensez-vous que le Rwandais ou le Rwanda aujourd'hui est capable de tout? Oui, le Rwanda est capable de tout. Et le pouvoir rwandais est déterminé à déstabiliser la République démocratique du Congo, à déstabiliser notre pays et ses institutions. Et c'est pourquoi j'interpelle tous les Congolais. nk'uko bisanzwe ni kuri Amazing TV show. Uyu munsi tukaba twongeye tugarutse muri studio zacu, ariko tukaba dufite abatumirwa batandukanye, wenda barabibuze kubibwira ku bakunzi ba Amazing TV show badukurikirana cyane. Reka tunabashimira cyane uburyo mukomeje kugenda mudushigikira, uburyo mugenda muvuga ati ibiganiro muri kuduha muri iyi minsi biri kudushimisha cyane. Natwe muri iyi minsi tukaba twarabyiyemeje kuzatubazanira abatumirwa batandukanye bazagenda baduhereza amakuru atandukanye yo mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu munsi rero twabazanye abatumirwa ba mbere. Hari umutumirwa dufite uherereye muri Moncton, tukaba dufite n'undi mutumirwa uherereye Alberta muri Calgary. Turahera kuwa Moncton atangire yibwira abakunzi ba Amazing TV show, hanyuma noneho tuganire ku kiganiro kituzanye muri no mugoroba dushaka kuganiriza n'abakunzi bacu bakabasha gusobanukirwa hagati y'aba batumirwa bombi. Ariko mbere ya byose tubanje kubakira muri studio za Amazing TV show. Muraho neza? Muraho neza umunyamakuru Kagabo Faustin. Mukomere cyane bwana President de la Jeunesse Congolaise baba muri Canada, rwose nawe tukaba tukwakiriye cyane muri studio zacu za Amazing TV show. Murakoze cyane. Yego. Nk'uko bivuze, reka dusuhuze abakunzi ba Amazing TV show. Tubasaba rwose abatarakoze subscribe bakomeza kuri subscribe kuri umuyoboro utugezaho amakuru meza yerekeranye n'iwacu, yerekeranye n'amakuru aturanga. Ubwo babwiye rero ni Nkundwera Etienne cyangwa se Kennedy. Mu by'ukuri tukaba tugiye kubana muri aya masaha, kandi rwose tukaba tubashishikariza kugira ngo mukurikirane ikiganiro tugiye kuganira. Murakoze. Mugeze neza cyane Rwasamanzi Kennedy, urakoze cyane. Nawe ikaze rero yihawe kuri Amazing TV show. Reka twerekere mu ntara ya Alberta. Nanone tuhafite no umutumirwa wacu nawe aratangira yibwira abakunzi bacu ba Amazing TV show, hanyuma dukomeza turyoherwe n'ibiganiro tugiye kugirana nabo. Murakoze cyane bwana munyamakuru. Nitwa Espoir Sedar Senghor, niko ariko amazina yanjye nyine ni Espoir Sebazima. Yego. Kubanzi barabisobanukiwe, nkaba ndi umwana ukunda Afurika, nkaba ndi umunyafurika. Yego, mugize neza. Twongere kubaha ikaze nanone. Twizere ko mwese hagati aho
icyumweru cyagenze neza ndetse na Noheli yagenze neza. yego rwose genze neza rwose. Espoir meze bite ubukonje iyo ngiyo Karigari? ni ibisanzwe iyo uri mu gihugu kitari iwawe iri mu buhungiro ni igihugu nyine cy'ubukonje. muri make ni ukubyakira ubuze ubagira ngo iyo wavuye gakondo yawe niyo ugomba kubara mbere y'ibindi. iyo uzanyemo akantu bitari mu gihugu cyawe uba ugomba kwakira ubukonje. Utumye nseka cyane ndibaza ati se aho waturutse nta bukonje bwahabaga? oya hari iwacu ni ahantu hafite klima nziza. Afurika igira klima nziza kurusha ahangaha dutuye, ariko ino urumva ntabwo twari tuzi sino, kandi mu by'ukuri gakondo ubutaka aho wavukiye ni aho ngaho n'iwanyu. Yego. Twongere tunibutse abakunzi bacu ba Amazing TV Show, aba bantu mumaze kumva bivuga ni uko ni abantu ni abahanga cyane, ni abantu bize za kaminuza cyane. Harimo abantu bize ibintu by'amateka, abantu bize ubumenyi bw'isi, hakaba n'abantu bakurikirana ibintu bya politike cyane mu biyaga bigari. Ari nayo mpamvu tubazanye muri uno mwanya kugira tuganire muri uyu mugoroba. Icyatumye tubahamagaza nk'abasesenguzi tuzi kandi twizeye, tuzi ko muzi gukora ubusesenguzi kandi tuzi ko muri abantu bakurikirana intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo. Ejo hari interview umuvugizi w'igisirikare cya Kongo witwa General Ekenge ajya kuri televiziyo ya mbere y'igihugu cya Kongo, abagiyeho abavuza ijambo ryababaje abantu benshi cyane, ndetse imbuga nkoranyambaga n'iryo jambo riri gusirikira cyane ku buryo abantu barize, abandi barihanagura, ndetse n'isi yose irumirwa bitewe n'uko ahanini ibibazo biba mu burasirazuba akenshi byagiye bivugwa ko bigenda byibasira abantu b'abarandofone, precisema cyane abo bita abatutsi. Ajyaho abasohoye ijambo rivuga ritya riti lorsque vous épousez une femme tutsi il faut faire très attention. Akomeza ni interview yafashe iri hejuru y'iminota 5. Icyo kibazo iyo interview yakoze yababaje abantu benshi. Hari abantu bagerageje kuba bagira ikintu babivugaho, ariko nkamwe tubazanye muri studio za Amazing TV Show kugira byibuze mutubwire uko mwakiriye iyi interview yavuzwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo. Ni umuntu ukomeye, ni general, akabivuga none kuri televiziyo ya mbere y'igihugu. Reka duhere kuri Rwasamanzi uherereye Moncton atubwire ukuntu yakiye iri jambo rya General Ekenge. Ese wabyakiriye ute? Hanyuma turahita tujya kuri Sedar Senghor tumenye noneho nawe uko yabitekereje yabyakiye ate, hanyuma tuze kureba ni iki cyakorwa kugira byibuze none iyi propaganda ikomeje gukorwa n'abayobozi bakuru b'igihugu cya Kongo. Ni iki noneho abantu bakomeje gusuzugurwa, bakomeje guhohoterwa, ni iki bakora kugira ako gasuzuguro gashira? Murakoze cyane. Kaduhere kuri Rwasamanzi. Urakoze bwana Kagabo. Njyewe nakubwira ko ntatunguwe. Ntabwo natunguwe, ahubwo icyari kuntungura nuko atari kugaragaza urwango. Yego. Kandi burya baravuga ngo ingeso ntirara bushitsi. Uko byagenda kose ntabwo isi yari yakumvishe nyirizina impamvu M23 na twirwaneho biri kurwana hariya. Yego. Impamvu habayeho kwegura intwaro ntabwo bayumvaga, ariko ibi ni ibintu bisanzwe. Ibi ni ibintu bisanzwe ku butegetsi bwa Kongo. Yego. Hari amagambo uwo bitaga wari vice perezida mu gihe cya Laurent Désiré Kabila. Yego. Hari igihe amagambo yigeze kuvugwa ntariya, aho yavuze ngo umututsi ngo ajye musinga icumu mu mutwe riheruke mu kiboko. Japan. Iryo ni ijambo ryavuzwe
icyo gihe baba batwikiye mu mapine Kinshasa, abandi barabagonga, abandi bagenza bate, abandi barabarya. Nabwo hari hatangiwe n'amagambo y'urwango. Rero ni ukuvuga ngo niyo mpamvu tumaze n'imyaka yose 30 mu buhunzi, igihugu kitadutekerezaho, nta gahunda yo kutugarura. Kuri iryo jambo rero ndarigereranye n'ijambo Hitler yavuze akarivuga ku Bisirayeli. Amagambo ahuye ubwo yavugaga ngo Abisirayeli ngo bashaka kwerekana ko ari abanyabwenge kuruta abandi. Ubundi iyo ushaka kugira ngo umariho ubwoko bumwe cyangwa se abantu runaka, ubereye ku buryo bari superior cyangwa se bari hejuru kuruta abandi, kugira ngo babandi watesheje agaciro, kandi bakunda gukora ku bantu bari minority, kugira ngo babandi watesheje agaciro noneho babeho nk'abantu bari kwirwanaho kugira ngo bate mu bukoroni. Ndongera ndihuze n'amategeko 10 y'abahutu bari bafite. Itegeko rya mbere nabwo ryagaragazaga yuko umututsi ngo ari virusi yose ko ari 10 yahuye, yose ko ari 10. Ni ukuvuga ngo bagaragazaga yuko umututsi ari virusi. Iyo virusi noneho akaba ari virusi igomba kuvanwa mu bantu, kandi yuko inongere ndihuze n'ijambo ryigeze kuvugwa na bya bihugu by'uburengerazuba bw'isi cyangwa se Ububirigi, bwigeze kuvuga ngo akarere k'ibiyaga bigari ngo ntabwo kazatungana ngo kubera ko ngo abatutsi bumva nabi. Ubu rero ni ukuvuga ngo igisigaye ni uko isi imenya ikibazo gihari, isi ikamenya impamvu habayeho kugira ngo abantu bahaguruke birwaneho. Ikindi ni ukuvuga ngo ideoloji abakoze jenoside mu Rwanda ubu nibo bari gufatanya n'ubutegetsi bwa Kongo, nibo bari kurwana. Niyo mpamvu Uburundi bwarwanya umuhenerezo kandi atari igihugu cyabo. Ntabwo bazi, ntabwo biriya bacisha kure ngo bararwana n'u Rwanda, nuko bazi ko ubutegetsi buri mu Rwanda aribo victime, aribo bakorewe jenoside, bahagaritse jenoside. N'ubwo ngo ibintu byose baragenda bakabyeka ku Rwanda, ariko Uburundi burwana kubera ideoloji bafite, no gufasha Kongo kundi. Ubwo rero njyewe ntambugo ijambo ryankunguye, ahubwo cyari kuntungura nuko atari kurivuga, kuko urwango badufitiye n'urw'igihe kirekire, rumaze igihe kirekire, turaruzi. 30 mu buhungiro, usibye isi yari itegereje kugira ngo isobanukirwe, ariko ibyabaye ntabwo bivunguye. Katujya noneho kuri Sedar atubwire nawe ukuntu yakire iriya jambo ryakomeje kubabaza abantu benshi, ryatubabaje imitima na n'ubu rikitubabaza. Murakoze cyane bwana munyamakuru. Yego. Nkuko mugenzi wanjye ahuye kuvuga Mr. Kennedy, twari tukumburanye cyane, ndagushubije cyane. Nawe kenesha umwaka mwiza mushami wa 2026. Yego. Ijambo ndahera kuri ijambo risanzwe, n'ijambo risanzwe kuko nta gitangaza cyabaye, kuko byabaye umuco kuri bamwe. Iyo wahemutse ukaba umuhemu, ntiwemere ukuri, nubishaka ya mategeko 10 nayabonye ndayagusomera, ingaruka zirakugarukira. Ufite rero muri analyse twagiye dukora, urabona duhereye wenda icyo bita nzeri mu kwezi kwa 9, ukwezi kwa 9 uburyo uzakubahe ku itariki 27 1959,
iyo ubwo ngubwo hari independence. yego urumva iki cyaje ubwami bahirika bakuraho ubwami, aprosoma imbaraga yazanye n'amategeko bari bashizeho 10 wenda Rwasamansi ari buze kunyunganira. Abo bantu mu by'ukuri ntabwo bazanye impinduka nziza, baje barimbura. urakarimbura umwami ariko ntumurimburane n'ibye cyangwa abe abe kuko abantu bose n'ab'Imana. Iryo ni ijambo rya mbere, ubwo ngubwo tuharenge. Ijambo rya kabiri, biratangaje n'akababaro kuba haribo dufite abantu nkatwe batumva ibyo tuvuga. Ubutegetsi bwakurikiyeho mu Rwanda, kuko ndashaka gukora éclairage mbese uburyo cy'abantu bakongomani batwita abanyarwanda kandi turi abakongomani. dukore kuri independence kubera ko année 59 abanyarwanda urumva ko icyo gihe nyine baratandukanye. Izo tariki mbabwiye 27 Nzeri 27. urumva aba bantu rero birukanwe bahunze iki, bagiye Bugande mu bihugu bitandukanye gukora iki. Iyo ni impamvu ya mbere. Eske uwakurikiyeho rero aya mategeko rero Rwasamanzi ari buze kudusobanurira kugira ngo nze gukomerezaho. Eske byatewe n'iki? Murakoze, ndahita nkomerezaho. Urakoze. Sinzi ko Bwana Kagabo ari cyaragiye kuvuga mbere yuko tubivuga. Wenda kubera ko abisabye ko uvuga ayo mategeko, ariko nashakaga ko avuga cyane kuri iriya jambo rya Ekenge nyuma yo kuvuga ko ngo igihe urongoye umututsikazi ugomba ngo kwitonda. Ese ririya jambo wenda wari utangiye ujya mu mizi, wowe kugeza ubu waryakiriye gute? Ni iki noneho byagiye? Nabyakiriye nk'ibisanzwe kuko byankuye aho navukiye, byankuye iwacu. Byagukuyeyo gute ku buryo umuntu uri bwumve kino kiganiro hari utakuzi, ntabwo azi icyagukuye iwanyu? Jenoside yakorewe Abatutsi, ingaruka zayo ni twebwe bisanzwe, izo ngaruka niko zibaho. Hari umuntu uri buze aka kanya iki kiganiro atakuzi, ariko aramenya izina, ntabwo azi ngo uri muntu ki, ntabwo uzi ngo wahunze iki, ariko byibuze iyo uvuze uti byagenze uku, tuva aha bigenda uku, umuntu uje kumva ikiganiro abasha gusobanukirwa n'amateka. Ndagira ngo nkumenyeshe, jye navukiye muri zone ya Moba muri Katanga, iriya ni iwacu. Yego. Je suis originaire yahariya muri Katanga muri Shaba. Ariko itariki zabaye kuva muri 1989 umwaka urangira, twe turabahamya kuko n'amaraso yacu muri ayo mazi. So no kuri iyo mihanda guhunga kwanyu kwaba gufitanye isano n'iri jambo ryavuzwe n'umuyobozi n'umuvugizi wa gisirikare? Wijya kure cyane rwose. Bihuriye he rero? Ko aho bihuriye ni ukubihuza mu magambo abiri. Yego. Twebwe abasaza abatubyara ba data bahuye n'akaga, ariko twebwe urumva twari batoya. Yego. Ariko babemeza babategeka ko barafite carte pour citoyen. Uzi muri Congo rero uba ufite zone uvukamo, uba ufite territoire, ibiki n'ibiki nk'ibyo ngibyo, region na sous-region, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko igitangaza cyabaye ni uko abasaza ba data
habayeho uwari uhagarariye sun region mupanga wari uhagarariye Katanga icyo gihe urumva yari Shaba yego araza avuga yuko tugomba kwemera yuko tugomba kuba impunzi mu gihugu cyacu ku butaka bwacu na bwa sogokuru n'abasogokuruza bavukiyeho bano bavugana umunyamakuru yego icyo kintu kiratangaje nicyo cyantangaje cya mbere ijambo rya kabiri aho ngaho rero agaruka aragenda kandi arongera aragaruka kugeza abagabo b'ijambo inka abantu batanze muri Zura aho bita muri Zura cyangwa se aho bita gute ni muto ku myaka ariko icyo gihe abagabo benshi barafunzwe bajana mu Lubumbashi kubera ko batamwumviye ariko baramubaza ariko icyo cyangombwa yashakaga akavuga ngo ntimubone icyangombwa kubera izi mpamvu izihe bababwiraga mwemere ko muri abantu mutari abaturage b'iki gihugu kandi ariho mwavukiye nkanjye ndimo navukiye iwacu mwacu twese twavukiye so kane imagine rero umuntu ashobora kubaza umuntu ngo nturi umunyagihugu wemere kuri impunzi mu gihugu cyawe ariho rero ngaruka nkavuga ati abantu dutere ibitugu ijambo twumve ngo ryaturutse n'ibiri kuba apana iyi mitego yose lepioje bagenda bazana bagashaka ko kuvugisha ijambo rikora ngo cyangwa se rivuga ngo twebwe bene igihugu eske ibo nibo bene igihugu ko tuzi yuko Afrique après la partage d'Afrique a 1885 eske imyaka yabaye kugira ngo iryo tegeko ryemezwe byafashe imyaka 40 hafi 30 n'ingahe cyangwa 40 so nukuvuga ngo ibi bintu ngewe ukibaza nkatwe aho ngaho twaziranye muri Moba kuki baje bakabwira ba data ubutegetsi bw'Kinshasa ngo mwemere ko muri impunzi les cartes pour les citoyens ntimuzibone kandi tunemera yuko kandi twizera yuko bizabaye cyarabaye kandi c'est bien lui il est yari palais wa Habyarimana uri perezida w'u Rwanda kandi yaramutabaye igihe ikiraro cy'amazi bavuze icyo gihe ubutaka bw'u Rwanda ko butuwe n'abantu benshi ubu ngubu mbere uwaye icyo kibazo murakoze urakoze cyane Sedar reka wenda dusubire kuri Rwasamanzi iyi mesaje isohotse nyuma y'aho mu gihe gishize perezida Felix Tshisekedi yari yakiriye umugabo ntari kwibuka izina neza umugabo we watangaje ko umututsi ari nka virisi umuntu agomba kugenza ute kwica agakuraho nyuma y'icyo gihe gito Ekenge abe asohoye iri tangazo ese none ni butumwa kitwebwe nk'abantu bakomoka mu burasirazuba bwa Kongo bahigwa bari gutukwa enda kure nkubwira abadutegereye ubu nyine ni intsinzi kuri twebwe ni amahirwe icyaha ukora rimwe ukayikora kabiri ariko inshuro ya gatatu kirakugaragaza uriwe murakoze ubu si tuvuga ko aribwo bwa mbere bivuzwe cyangwa byari bisanzwe bivuga ariko none byabaga bitarerwa ariko ubajije gutyo bwana munyamakuru baratwishe baraduhemukiye yego
ubwoko bwacu bw'abatutsi kuvuka uri umututsi ntabwo ari icyaha nta muntu waganye yuko avuka uko asa n'abaturanyi n'abaki ahubwo ikibazo cyaba ari uko umututsi yabayeho yarabangamye ariko nta mututsi ubangamye urumva rero iyo uvuze ngo urarimbura bigafata jenoside yarabaye mu Rwanda ku manywa y'ihangu Mobutu izo ngabo za Mobutu ziragenda zije gutabara Habyarimana kugira ngo barimbure uwo mututsi iryo jambo rya Ekenge rero yavuze uyu munsi iteye n'ubwo riteye n'isoni ni ugutukisha igihugu cya Congo kubera yuko Congo ubu ngubu igomba kurengerwa gusa na AFC M23 MLDP twirwaneho kuko nibo bafite ukuri ko guturisha abantu mu mahoro kuko kera gihugu ntabwo cyabaho hakirimo corruption hakirimo ikinyoma ba Patrice Lumumba Emery Patrice Lumumba bari abagabo bifurizaga ineza igihugu ariko allez voir pour le moment tugomba gusubira les conséquences kubera yuko ariko president dufite ubu ngubu Kisekedi ni umupresident utakagombye kuba ari president je m'excuse ariko ni umupresident kubera ko president wari president ariko ni umupresident waciye amabere y'abantu ni umupresident wabonye ibyo za Ekenge rero ni ubuzima bwabo ni umuco wabo rero ntabwo uzabuza umuntu umuco we wiwe afite kandi ikindi urabona there is ampure bari abantu bumva ngo niko tuyobora eske kubera yuko iwabo nta kibazo baragira nta mpamvu barahura nayo ifatika nabo ngo bagire ikibazo murakoze urakoze cyane katunyarukira Moncton kwa Rwasamanzi nawe atubwire nkuko yakomeje kubivuga buriya ntabwo njyewe iri jambo nanjye ku rundi ruhande ryanshimishije kubera ko byibuze ibihugu byari biri aho bitumva impamvu y'intambara uyu munsi byayumva kandi ndaguhereza urugero aho nyuma y'aya mategeko yashizweho y'abahutu icyo gihe hahise hicwa abantu 25,000 nyuma ibindi 400 birahunga mu Rwanda kubera ijambo rimwe nubwo ijambo nk'iri akenshi banziriza amahano yego ijambo nk'iri akenshi banziriza amahano kuko uwitwa Gitera kandi iyo bagiye kugira baramanza bakatugeranya n'udukoko bisimba ibisebe reka ngusomere nk'aya magambo makeya ndasoma nihuta ni ukuvuga ngo uyu Gitera iwe hari tariki 27 z'ukwa 9 1959 ubwo yari imbere y'ishaka rye rya Prosoma muri mitingi icyo gihe yatangiye gutanga amabwiriza ngo guhera ubu umubano w'umututsi n'umuhutu mu mufunzo ku kuguru mu musundwe mu mubiri mu musonga mu rubavu arongera avuga ngo ntuzongere kwemera cyangwa kwizera umututsi iryo jambo ntabwo rihuye rya Ekenge ntuzongere kwemera cyangwa kwizera umututsi itegeko rya mbere guhera ubu emera kandi wizera Imana gusa yonyine hamwe n'ubushobozi bwawe ntuzongere kwemera cyangwa kwizera umututsi itegeko rya kabiri rivuga ngo ntuzigere kongera kwirahira umututsi yuje ubwangwe ubwega n'ubwo ngo afite urwango afite ubyangemwe ntuzigere ujya inama nawe kamere k'umututsi mu bushukanyi ibyo ni ijambo rya Ekenge
ntukagire umubano nawe. Kubana n'umututsi kwihambiraho urusyo. Uwahora umututsi nabi yagize nta mututsi wasigara mu Rwanda. Guhora si byiza, ariko kwirinda umwanzi cyangwa kwirwanaho aguteye birateganyijwe mu mategeko yose. Iryo ni ijambo rya Ekenge. Ntuzasambane n'umututsikazi. Kubarongora ntibibujijwe. Kubajajabaho niwo mwaka cyangwa kubiyomekaho ni nk'uburondwe. Urumva niyo amagambo y'Ekenge yose. Ntukabeshe nk'umututsi, ahubwo jya uvuga ukuri kose. Amayeri y'umututsi jya uyagaragaza yose. Ibyo Ekenge yavuze byose biri kugaruka. Ntuzibe nk'umututsi, musikigingize yibe. Kurarikira abagore babo cyangwa abakobwa babo ni nabi. Nta kimero barusha abacu, ahubwo babarusha ingeso nyinshi zitari nziza. Ikindi bavuga ngo ntukararikire iby'abandi nk'umututsi cyangwa sohoka ninjire by'umututsi, cyangwa sohoka ninjire. Iby'umututsi ni umwaku uteye ubwoba, baragatsindwa i Rwanda. Ibi ngibi bakimara gusohora amategeko n'ibyo ngibyo byagitera. Ubu Ekenge nawe muri make aya mategeko niyo yavuze hariya. Yego. Nayiwe yayavuze, yayubahije ngaya yose yayavuze. Nuvuga ngo ahangaha niyo mpamvu urumva abagore babo cyangwa abakobwa babo ni inabi. Nta kimero barusha abacu, ahubwo barusha ingeso nyinshi zitari nziza. Ni nk'uko yavuze ntawe utandukanye n'Ekenge ngo twebwe ngo nubwo umututsikazi ngo iyo umaze kumushaka ngo wabonye nk'umuranga akakurangira umututsi ngo nk'abari abayobozi ba gakondo ngo bari igihe ngo ujya kuvuga ngo umuzanye wawe ngo hakazamwo abandi ngo nibabyara nabishwa ngo nyuma yaho ngo bakayabiruka bagasambana nawe ngo akayakubwira ngo abatutsi bariganza ngo kuko ari ubwoko buri hejuru. Ariko iri tegeko rya mbere rwasamanze banze iri tegeko mbanza nkubaze wowe wumva iki? Iri tegeko rya mbere ryabo ubu emera kandi wizere Imana gusa yonyine hamwe n'ubushobozi bwa ntuzongere kwemera cyangwa kwizera umututsi. What mean? Ubu ngubu ni igitangaza kugira ngo tuvugiye tubisingize tuvuge ngo ni ibyo reka wenda ni ukuvuga ngo ibi ngibi ahubwo tubihuze ibi ngibi tuvuge ngo ibi bikimara kuvugwa icyakurikiyeho ni iki. Tubihuze n'ikigomba gukurikiraho nyuma y'ijambo rya Ekenge. Ni ukuvuga ngo mu 1960, 1961 hishwe abatutsi basaga 25. Mbonyumutwa yabaye perezida yamaze igihe gitoya. Kayibanda ajaho Mbonyumutwa ntabwo yageze aba perezida. Wenda ndashaka nyuma y'iri jambo y'ibyavuzwe reka turebe ese abantu byitwa ko ari abatutsi bakiri muri leta ya Kinshasa bagikorera leta ya Gisegeti bo bakaba bumva iri jambo ryavuzwe kuri televiziyo nkuru y'igihugu. Abo bantu barizera ko bagifite agaciro muri guverinoma ya Kinshasa? Bariyumva gute? Ese mubone gute abo bantu ubwo bariyumva mu ruhare rwabo? Murumva mwebwe nk'abasesenguzi dufite abo bantu baba bagifite agaciro muri guverinoma ya Kinshasa?
turazi hari abapolisi benshi bakomeye, hari n'abari bakora muri leta, hari abasirikare bakomeye bagikorera leta ya Kinshasa byitwa ko ari abo mu bwoko bw'abatutsi. Abo bantu bo ese bo murabona baba bagifite agaciro ko muri reka nkwibutse amagambo Kisegeti yavuze kuri manda ye, yavuze ko igisirikare cyinjiriwe kirinjirwa n'aba-infiltre b'abatutsi. Yavuze abanyarwanda ariko avuze abanyarwanda ujye wumva abatutsi, uko abatutsi batuyemo, si uko abatutsi ari abanyarwanda gusa, ahubwo ni ukuvuga abahanganye nabo abita abatutsi, ni uko babicishaga kure. Uyu munsi ariko byagaragaye. Ikindi avuga we ko agiye kuzagenda bakuramo gake gake. Rero bariya abantu keretse amatwi atumva, kandi bavuga yuko nkarya mu matwi atumva ari nk'urupfu. atwumva bari nk'urupfu. Ubwo rero niba bitwa aba infiltre, nujya kureba ugafata urwango Gasita bamweretse muri Uvira, ukareba Amasunzu ukuntu yafunzwe ku maherere, ukareba uriya mugabo indege bamanuye, ukareba uriya padiri ntuzi umaze kubahamagajwe ejo bundi. Ubwo ni ukuvuga ngo n'abandi benshi bafunzwe for nothing. Abo bose bahita bakwereka yuko uko byagenda kose iyi ni gahunda bamaranye igihe bafite gahunda yo kubarangiza. Ubwo rero ni ukuvuga ngo n'ubundi iyo M23 natwirwanaho badahaguruka ngo bamanuke barwane, nta mututsi ngo ukibarizwa hariya. Ikindi warebye ibintu bari bakoze, abarundi bari bakoze byo kugotanya inembwe, amahanga yose arebera, ahubwo habaho gufata Uvira bakabona gutaka. Ni ukuvuga ngo twebwe iyo dutatse ntibumva, ariko iyo tugize icyo dukora barasakuza. Ni ukuvuga ngo ikintu gihari ubu ngubu ni ugushishikariza bene wacu kwirwanaho. Bavuga ngo iyo tutangiye gutatanya imbaraga zacu, ugasanga bamwe ko ntawe turatutsi turabanyemera, ugasanga barimo turakagara. Uvuga ngo umututsi ntabwo ari kwicwa ngo twebwe ngo turi kurwana ku mpamvu z'u Rwanda. Ndahamya ndashidikanya yuko n'uwari ufite iyo myumvire uyu munsi yabonye isomo. Usibye yuko hari abantu bari muri ibyo ariko banze kugarura umutima impembero kubera ikimwaro cy'ukuntu bakomeje gushyigikira ko bene wabo bicwa, bakashaka kuguma ku ijambo ryabo babiriba. Ni benshi. Igihe Gasita yangirwaga muri Uvira, bakagombye kuba baramenye umugambi wa leta. Kugira ngo umenyeshe yuko ibyo byose rero ni ukuvuga ngo ahangaha ikintu gihari ni uko twese tugomba guhaguruka tukavugira rimwe, tukandika ntawe usigaye hasi ngo yumve undi, rimwe gusa za UN tugahasaba kugira ngo natwe tubone uburenganzira bwacu. Ikindi niba byanga tugomba kurwana nk'abazapfa ejo, tugahaguruka ubwo burenganzira batwimye tukabwihesha. Bene wacu tugira akageso ko kubona ibintu tugaceceka, ugasanga nta reaction tugize. Ariyo mpamvu usanga ibintu bigenda bigatwerera u Rwanda, kuko ari igihugu gifite guverinoma. Rero ni ukuvuga ngo gifite guverinoma ihamye, ishikamye, kandi yanga akarengane. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nk'umuntu wese utwumva
uyu mwanya ni ukugira ngo iyi message namuhereza nuko yahaguruka agafata umwanya ibi bintu akabigira ibye akajya ku rugamba kimwe n'abandi natwe tukagira ufite ijwi ufite ahagera wese akavuga agakora ibikorwa tukareba yuko twakiza amagara yacu. Ubu ni ugukiza amagara. Urakoze cyane. Reka dusabe Seba, ni irihe jambo nk'umuntu ukurikirana urugamba rwo mu burasirazuba wakwisabira AFC M23 twirwaneho? Ijambo rimwe ni courage, ni ukunesha kuko turi mu nsinzi. Ubundi iminsi Afandereti Makane ka mbere yuko atarapfa ku rugamba, ariko nshimira Mzee Kennedy nawe ijambo buri kuvuga ni uko rigomba kuba rimeze. Ni ukuvuga ngo umuntu utiyumvamo ngo yumva akarengane agomba kurangira, uwo nguwo agomba guhindura mu bitekerezo agahinduka. Iryo ni ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri, akagara cyangwa se n'ututundi bubunyemera bwose bugomba kuba n'umuntu usuzuguritse. Sinzi n'impamvu ahubwo mu guhereza umwanya uguhereza umwanya nawe afite ikibazo. Wasaba iki rero AFC twirwane n'iki wayisaba nyuma yo kubona iri jambo? Ni ukuvuga ngo AFC M23 twirwane MLDP. Abantu babeho baragwana kandi tubari inyuma turabashigikiye. Yego. N'abadashaka kubashigikira abo ngabo bo sabacu ntawo tuje kumwe mu nzira. Yego. Abo ngabo bahisemo ikibi. Kandi Imana ntabwo ibabara. Kuko ni ribi si rimwe kandi si kabiri. Imana yatubwiye ibyo bintu. Yego. Politiki n'intambara. Yego. Ari amategeko ya gitera ko ari 10. Nta jambo rishimishije. Umututsi nawe yavutse nk'undi muntu. Yego. Iri jambo rya Ikenge rero yavuze. Abantu bose bagureka babyumvire hejuru. Urakoze cyane. Kennedy, nawe turashaka niki noneho nyuma yo ko tuganire cyane kuri iri jambo rya Ikenge, tugasanga ingaruka, tugasanga propaganda ya Kinshasa ikomeje kwa gusakaza mu bantu benshi, niki wakwisabira AFC M23 twirwaneho muri kano kanya? Icyo nayisaba kuvuga ngo icyambere cyo tubari inyuma. Yego. Umutima kandi no mu buryo bwose bushoboka turi kumwe nabo. Yego. Nibo n'abacunguzi. Yego. Abacunguzi kandi burya ngo iyo ijambo nk'iri ngiri rya rutwitsi rivuzwe, yego, byanga byakunda ku rundi ruhande n'utumva ikibazo ahita cyumva uko gihagaze. Yego. Basaba kugeza iyi saha nuko bakomera ku muheto kandi Imana iri kumwe nabo. Rwose iyi ntambara tugomba kuyitsinda, uburenganzira bwacu tukabubona. Urakoze cyane. Ijambo rimwe buri muntu nicyo wakwisabira urubyiruko rwaturutse muri Stan Congo rwumva ikoze rwabashe kumva iri jambo, n'utabyumvaga ndibaza kuba yumvishije ijambo byibuze ari somo byamusigiye. Urubyiruko turasinziriye. Yego. Sinziriye kandi rwose ariko si bose hari abagaragaza gukora iyo bwakabaga. Social media y'iki gihe ikoreshwa n'urubyiruko cyane. Bakagombye gukoresha ayo mahirwe bafite gukoresha social media, nabo bagahagarara ku rugamba, babasha guhangana n'amagambo nk'aya mabi no kumvisha ikibazo dufite. Rero mu by'ukuri ndabizi yuko abenshi bakurikirana iki kiganiro n'urubyiruko, ni ukubabwira ngo iki nicyo gihe kigeze. N'umuntu utabisobanukirwa kubera ko yavukiye mu buhungiro akaba atazi iwabo,
ubungubu iri jambo yamaze yumva impamvu ihari ikomeye ituma AFC M23 twirwaneho bahagurutse kugira ngo barwane. Ubwo rero ni ukuvuga ngo icyo nabasaba nuko bakoresha imbaraga zabo n'amahirwe bafite kugira ngo babashe gutabara ababyeyi bacu, natwe ko twatahuka tugasubira iwacu mu gihugu cyatubyaye. Murakoze cyane rero, reka tubashimire, mwagize neza. Turabasaba n'undi munsi wenda tuzabakenera muzatwitabe kuri Amazing TV Show, dore ko tuzatubakenera mu busesenguzi bw'amakuru agenda atandukanye. Sawa, murakoze. Sawa, namwe mugize neza.